Ngani? Into. Awusingwe mama. Ubhake wena? No, kubhaka lo munye umfana nje uyabhaka yabona. Ubona lesingo ukuthi iphuma njani nje ngisana. Yabo. Niyambona guys. Lesi asile sokudosa la. Akagcini kakhulu lesingo. Ayikho. La lesi usinokusidla lesi sawe njengalesa sakho losithenga ko longiphanisha ngaso le punishment ye bread le. Hayi kwini. Punishment bread. Akusiyona. Niyamuva sesidi. Athi punishment e bread. Lo mfana ungisangela le punishment bread esiyidle yona. Ngithengela lalela. Idose konke nawe idla isawa. Lena ilwa nejam noma ungayifaki ijam lesi siyafayitha sebayacabana mama ngithengela lamakhehla la ngifuna ukubona aphuma la tini tapa laba lesi leyo sicinile le punishment bread yebo ngithengela ngifuna ukubona la tini ukuthi iphuma njani so mina ungangifaki idiba le punishment bread ngoba eyilendo nawuyidla la kusukuma lobuso buhlukana nemhlathi uyayiba le ngiyakuva sithanda so then lesi son umtshelo mfaka ukuthi ngithi ushisile ngiya understand that amen